Imagine, hey, Opa, you road the for Busem Jim. Naka being tough. They will still go there and go and do that kind of nasty things. Oh, what is so a Ghana for say? Because now be Mumu because yet me for another ways I day petrol every time now. Railways, no, railways because Sabi over Brochia. Sunday now railways the cop all over the states and Sunday Akofako cities. What I say? The railways no. Na railways need you so cargo no kwa about boye. Me the check say mama here at the park. Me that was say. Young call phone line so SK Bolas nyamene hine wade nyina mu obose coffee chrome e no de edu bebe na yamuache enwa na wakama me efiama kwa obatampa awofimdia wakasa omie na no yete kasa mbacho hoye adom na huye bobo na mi chrome na efia be ma se no hoye me hoye pa SK ma me efiama kwa aya yuso jeje mi chrome di kru wakasa bia opeso so na me ba pay mi chrome kru why be si basa aizu jenjeno why me wada aizu jenjeno aminjami kami MP obwafi east using kofi amankwa obwafi east ani da so okumukom menchiano na me man mo ni adwuma pa wo bono obwafi east mami afia asaru makana no ano ene teachers yantia enkwa no wo school ani yensa ntia enkwa no wo fie entiane de enkwa no pe ana yo moye sabanda ba se omo ba ana teachers for no mo enkwa na omunya aburo e ba so na enkwa na sei akobo wa se dada diza wo tia no agya se ne bia sei enkwa mu yantia mu wo fie yantia mu wo school ehimfa ana goti omo ye ba se no ma ensem fata ano moye yasada enkwada no wo mba skuma yanti omo omo ba bia omo gina e ba se wo ye bibia ense na enfata wo be jai wo be ni ye amanani adaho wo eye SK boda yanko Isaac hoja yan fire officer 1 be me na no pay yam ache sister fia amejo so bragwasi omo ho ye di nyame me ho ye pa eda nyankopon ase ene edisua kakra mpese me de ba ne nyina ne se ye nyina ye nyere ye ho na ye nya fire extinguisher ewo ye cars ahuru mu na unya ebeboa abo wajapade ho ban anase o car no ho ban na de ba ko a hu ne se obitimi boka etoka billions na nso o ka kire ne se on to fire extinguisher enuru ebia 1000 Ghana cedis kura no a problem manipa no na mafia de ya na meme ye ne say oye ka na mihia ana me kofa ka na mihu say fire extinguisher ni mu a me no be ko akopem say obe perform magic atobi o ka ne ntuda de me ye no baby ame wo mo nim me bia de me ye no nti mesre mi nuanum fire fo nyina say o mo ye nyina ye nye saa de no na beboa yen ayi na we de papa question ba ko ami busa se fuel tanker a tofom say ya e de na hono a ye betumi aye because possibility say e be catch fire na e be explode no e high e de na e hono a wo say yetimi ye eboa shen no mo medase pa o question na we bisa se fuel tanker bia tofom sa no a ehu yie papa nti de be sere ne say enya to no mo mo around ni obi entimi nya hwe na ade a obetimi aye de aboa se emfa jamma ne se eja bia e wa around bia no ese omudum no obi top speed bia so emfa that area mo around ni nyina no obi enforce se obeye according bi na mama obi ehu se fuel tanker bi efri ato hanom on se de ya na ede jahihye ne ba e ba sa no a on se ka bi edwane a exhaust no heat bia efri mu ba no eno a etimi generate on se fuel ni gu hodada enti se bebi enam na ye combustible area ye ka combustible a ade bia etimi hye so enti the moment a ebehwie gu honom no fuel na nkasa ye oil a etimi hye enti the moment ebenya heat pe se na janatu enti ye be stress bibia eto honom sa no a de obetimi aye e de abo nyina na se area na wo no wo de sensuo gu from honom area bebi ade no eye kono se de be ya heat bia mbeka fuel no se wontimi a emme ho kura
because honoma na se petrol ni likia ko buka ni engine na so a etimi magya tom wo a wo ho bia ebefa wo ntrechire kakra metimi de ama atiefo no that's na mi sha pa ne yanko zoom ofofro nso aba ankoma edofo no pay ye mo ache omi ejo so nyamishira mo waduma pa moye ya sia manyina papa kwesi onyankopon hye onhira si eduano pa bi Adom ese on be start here na ese mu se da na kwi nyamishira mo yes de medika koko na mi bisa ga na ban ese omo a na omunim se koko price ye 3700 something mo kira so e di akobo bisia na koko gugu dem eden na abano ebe ya faso because obi nim say ekoko de wakoton ana wakogina so ade abobisia eti eba ya price yeso ati besia so abodada eti obeye dai enye sesika na ade akotua no besia no second enkura na mo buo mu teacher for school na ade a fele na ya msisi na efa obuo enusuro emma yeso a ye temamfo akura wo ko na teacher ni akokire wade na wo de wo se teacher ni na ayo bibi enti odi obefa o cruise na odi akombro no en yan so wo memo na du sa de bia na na yese ye dwuma wata school for the because ya wo ko fa en kra say ye kokochi o ma ho na we solve human right na human right de bia na kra so di sense money ye a yan so mesle minister na master Ghana education de o mo ye bibi fa sa en kra ho na ade ba piti I'm strong so aba edofo no pay ye mo ache Armstrong wo zoom ye mo akwaba network no Armstrong network no acha yempa emfa Christie yo ba pa no pay ye mo ache me de mo so sister fia ne offer 6 tamba cho mo ye de ya hu ye pa Christie and the fresh week Monday come pa ya da mwase sorry ebe my education kits yeah yes I was Ghana at fidikets ye so the America efa tanka ya akoso sa problem kesi ye kamya ya se Ghana for ye nsua de ye ntu ye hofo because that incident we be sisi tetima aka no so ha ya akra bisi ema nipa bebre wi enye konkwa na biasi be bebre eti yesre ye nuanom ye maamenom ye wofanom sese bibi se sia ye so mo mehu sika no be pa hia ubeja ho akọ eti yesre wo mo okay omo nyifa nya ahia de ema ye say mo nya me nya adwuma nka ho ye do biase yeah samrena so yebrena so ye do biase mo fanche ye mo awo so mo che yet me amfam no nkwa hodin a ya ye mrantem because ebu ya mantem ya ye mrantem mo ni ye started pay 5:30 na si so ne nyina ya anti by 5:30 5:30 there be 6 it's 6:30 by 6:30 there ya saba we sports na na say we sports na yeah they are online on afo so do na ba ye bantam a ye betimi apiki bebre ye nya ne sa wiki mu de kwesi ye discuss effect of insomnia and na I'll be able to mean yes okay effect wo ho okay any the enti wo so wo da okay I hope some may breakdown of age bia ni odura and na do okay okay nyame ya do ma fiada okay nti we da ya wo to wo de naka na de bebre de nyina ya de neka ye be da atua ho nkomodie ye dofo enti mere 5 minutes ye nche ye kwaba Memo akwaba medidi afia amankwa tamaklo na wochi mu Awurade Adom ye nkwa hoden endpoint homeopathic clinic nti ye ba bedi nkomo na wochi mu ensunsuaso a ewo obi a wontumi enna eso o see effect of insomnia fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma eni nye nimdefo ne wo mu kasa nti na wochi mu ye ne Dr. Eduwaten ba be kasa fa ho tie ni ye obi o na wa ne say normal ye ne dog be kasa be wie no wa wo be hu say ai na ehia
se wutie sankomu ya da sepa do me mu akwaba mejo so kamishra on so na so bia opuno de amaye ye kan insomnia eno sabrofo no de a meda se na ya ade a ekanipa de sede ho nyankopon kora no ohwe bible mu a oso oyisu enansia na ode bo wiase nyina de na etoso no oyede oreste inti nipa de sede no wabo day and night say daytime no yefanya de be bia yefanya adwuma anadwo no nipa de sede wo se yede da that tells you say enna ade a aduru medically no ade ba ko a manipa de sede che wo wiase exercise ka ho say obanum suo say obeyem regular medical checks na ade edi mu akotene pa ye say enna in fact more important than any other thing and so you abu ya niguso enti medically no ye ka se obi da na oda year averagely no te say obi ani mfie from 20 years 30 years e ko ni nyina no one na kora no so oda be 6 to 8 hours a day 6 to 8 hours a day and na also we dey woda enu nti no say 6 to 8 hours a day no se nipa de se ni wantimi anna from 6 to 8 hours a day dia na se wo de enaka na wo de naka se de ye wo ko bank na akode ka na wantimi antua ye be chew wo ko de wo ko bo obi busia na wantimi antua o pekwan bi so e be gi ni sika no saa na we so de no se na no wo se wo da 6 to 8 hours a day na wantimi anna honam dua ne tua saa ka no e de ma wo na honam dua ne tua saa ka ne ma wa na e de yade ene ba be hyew eni medically no de wo mu a wo say accepted ni se kenipa da sani enka obi a woda yie pa no se kenipa da nya 30 years e wo wiase a cause wo timidi enu 10 years e de enko de ada so wo 60 years ya o say wo timidi mu 20 years etimede da no matter enye negotiable sa na wo say enye negotiable ta na wo say ye sa wo ye president Mahama sa wo ye Nana Akufo-Addo sa wo ye president Trump medically no enyi bi mfiri wo say wo de we ni de we too busy we de oban nyina na hye ne nsa it already also wo da one hour na say indeed obi a wotimi da yie no effectiveness and until there are a lot of there are a lot of researches ye yi nipa mienu si ho ye kire say obi wo ha o ye adwuma the whole day yamane task be the same task yamane adwuma the whole day so wonye ono de wo tena ase wana yama obi so de adwuma no the same adwuma no ono so tena ase ono de time so ana akwakoda ade e kia na obeto aso no ye hunu se de oda no ono timi ya adwuma no ye ni yie dan obi a ono wotena ho saa no wana no that tells you that se woda ema honamdua no ano rejuvenate ho ema honamdua no repair itself woda ema other body organs ni nyina rest wani kosua woda or rest and into so wani kosua ni gusu the whole day no ade be che no wani so hyehyew what I say se woyem wana na de anadwo nyina wudidi a ade be che e wo de be ye wo wana na sa wo so de na say the whole day wo nante a obeso be ready wo nan ho bo se wo nan ho nyina no etimi hyehyew enu ntino de e pa che nyina say wonam dua ni nyina no at a point in time also wo nyina no etimi rest na one rest a na wo ma wonam dua no nti ma me di we mfantwa to car mienu wo ho na sa car no baako ewo driver baako ono oye adwuma a ebo be no nsia na say yinu a no aba be pack na wo de car na siwo car baako so de oye adwuma the whole anadwunu a ade sa no wo de ama obi foforo so fa cospe wo hwe sa car ni mienu a de he ne sentem car no ye bona day and night no enche da car na adwerega sa na honam dua no so te se ya na anopa ya na awia anasa se ya na the whole day 24 hours near the adwuma no a ye sei ye honam dua nim eti de ye kan se ena eye wutimi da yi a wo sa wo ho yade na wantimi an na yesu so de a e kire se yade bi and the tar 20 a wenye day 20 and point homeopathic clinic say namu yade ne hawa na yade bia ne hawa ba mo de so wait my friend number ni 0244 86 70 68 0244
86 70 68. Yada Dr. Dubois ase ochna saka ye ho na de obi adeka because ye na ye ho ayibida oze ye ne order naka bebre de ka ba try ne nyi saka ne nyina mfi wa nyi mfi wa ono abemu aye afi ho kwa be so no ochna kan ye ho na ye nto aso medase say yam wakwa ba biem Adom TV Badwam jumade so mrani adaje nti yada se papa ene 16th February Erade Adom kakra ode yen echa yebesere no so ono a ohwe won tonku no na no onkoso ahwe ne maso onfe yenko onfe yemra abribia health tips no 5 minutes Mondays to Friday 5 minutes yenche wiki mu nyina effects of insomnia obi a wontume na hunsunso aso no ye de na de akranti ena obi ntume na problem ne ye de ti akan ho ne se wo hwe ya wo chena ebrekro no anu asa ka ho endpoint homeopathic clinic adaroma ene ye de bro wonti ibia ha wadwe ne nkasa 0244867068 friends see how bejoso no no atwaso Queen Bee's Catering and Decoration Services omwana ema yeduane papa die me ye de ma yen guest omwana ye deco no omwana esiesie ho no mo kama ti se wonte ne nka me bonidi a chew se wo pe obi amana ye waduane wo po obi amana ye decoration e bia ye party bi outdooring bi engagement bi wedding bi funeral bi event bi a wo ye na wo pe aduane ne decoration no kama dia Queen Bee's Wamu Kwashiman ne Macedonia Methodist Church no and a share anymore for 0244 362 256 0244 362 256 and 0208 971 019 0208 971 019. Now on Queen Bee's Catering and Decoration Services for Akasa. Gold ball jewelry so gusto aye kai ye ho said nei bibia ye de gold ye bia no pe bia ye call gold board for showrooms ye benya bi wo say ring say ye chain say ye watch dear pure gold we Ghana ye goldy e show call gold ball jewelry shops no and our showrooms no na mebebo bosui ene number so no na bibia ben bia wakoho Diamond House Wakimbu Road Accra 0555 810005 Oxford Street Osu 0556771438 Otele Avenue East Legon 0553163811 Marina Mall Sprinters 0556771414 Community 11 Tema 0556771415 Ampoma Kradi Kumase 0556771416 Prempeh the First International Airport Kumase 0531 040 808 showrooms ni numbers na attach no free na koho na ko show ni so adie adwoda no pedro say ya C4C liver specialist hospital ba oni abedi enkomo complications of hypertension ehunkom diabetes diabetes ya semu dogwa ha oni abedi enkomo Dr. George Siama Jr. Dog yamo akwaba ibi aboko de na adwuma mu nso ekoye yegoso pa enyame ase anopedi de order sonenam complications of diabetes yes bonetofa diabetes ye dia na hunsunsa so ne te say yo Stefia madawase na mafa wefidi kese so ada ye loyal ohwefo ne listener so ase na ye kan diabetes basically the can is nipedia ne hia esichie kakra esichie no na ye friend glucose enti ye was glucose no efidi your tissues no ne your muscles no na mayenya ahoden mayetimi edi nkomo aye ejuma e wose ye nyina na ye say ni di I was esichie no was a certain range enti roughly you see around 5.1 to 5.6 ye fa omoja kakra esichie hoden nti otimeti chire moja no na yehu se sichire ne kakra wom we did so a your range around 6.7 to 7 but constantly ye check na say
ebro 7 8 9 na ekosoro bebra na o doctor start to say ono be di diabetes ho enkomo na che say esichire dodo na nke wo say wo woni peduanim na efidi wo organs no tissues na ma wonya ahoden no aba abedoso dodo ebedoso so a e de how beto ni peduano so esan say ye free bibi starvation in the midst of plenty na che say eduane bebre wo ho nanso ekomodo esichire no na wo say efidi wo muscles na ma wo ahoden enso esichire no ntumi enko muscles na munti abribia no na wa yemre na che say problem ba beto ni peduano so kai say ni peduano so abribia wo so onya homeostasis na che say wo say bibia ye balance pepepe nti say esichire ni bedoso pe na che say wasesa no na de how ababeto ni peduano so nti basically sana esichire wo ni peduano mo no ebedoso a ede how ebeto ni peduano so nti ye free be diabetes mellitus ne chere sweet and diabetes ne chere say to siphon into blood vessels no esichire enam mu bebre. This is the major simple definition of a high glucose level and I say esichire dose mo ni peduano mo. Every complications say wo ho. Yes, if you say esichire be dose mo ni peduano mo a or how kese pamba. Esan say one major thing is our kidney our responsibility say abribia if in be dose no ono na oyi free ni peduano mo. Nti so hu say esichire na dose pe e ma na ejuma ba. Nti uba hu say ojonso ye ntentem. Ojonso enchena jonso sa do biom. Na oha no so say body no so ehia ensuo. Nti ojonso no na ohun nsuo so we. The every be dehydration. Ohun nsuo we so na e ma wo no nsuo mo. Na e ma wo jonso so mo. Nti one major thing they say jonso be ye mo. Afa so nsuo kombedo mo. How biom no say kombeta ado. Komene de wo no udidi na wo so te. O blood vessels no so to me enya problem because esichire hu odinti say blood vessels no. So if you are here your blood vessels no so yankopon aye ne say emu no ye will be a friend of endothelial tissues eno ne boa e ma your blood vessels no eni moja no emboba apo emeye se koko a aboba apo no eno nti abribia no hia o blood vessels no say ono so benya ahoden na ni endothelial tissue no so enya ahoden e produce all those anticoagulative properties ni nyina na so ntumi nya sa because esichire ne door so pe na say blood vessels no e ba sa o moja no tumi boba apo ema o circulation be ye problem mesrew circulation ye problem so a adwene ni nya moja ye enu nti o part of the brain na ye responsible for speech no Broca's area be your how itibon sa ukasa ensisi so ye ebi so kura na referee adults bebre wo so vascular dementia part of the brain na ye responsible for enkaya ade a obesua ni nyina ntu di this is here na referee say we didi stroke ahodo nyina no diabetes etimi kwotweba empo yeni ye frebe be diabetic retinopathy mesrew yeni no ye was special optic nerves wo ha eboa ye ma ye hu ade ye na ehia moja kakra enti se diabetes be dose pe say sa optic nerve no etuba hu se vision no ebe ye problem cataract ete to be siwe ni so because of a high glucose level the etiane say your enzymes bi your body ni mu a all those enzymes ne boa e me si chire be dose pe na convert into sorbitol so ya ade a ejinsuo etuba hu se na amansio dose na e build ete e wo weni no so enche obo hu se na we vision no so aba be bled in the long term na afi no enifra because of diabetes eba empo ya brebo no etiminya problem because of diabetes mesrew say si chire dose woni peduan mu abrebo no gi esisiri ni bi store mayen but dose no na esi chire so turning into fat esi chire turning into fat abrebo ya na store no yes ana na echechire no na ema wonya fatty liver na akoba brebo no so ahoɔden no aba fam kai se brebo no so ahoɔden ba fam a ede how beto akoma no so ema akoma no bo excessively because nitric oxide production no come into blood vessels no ekata enye patent enough circulation be your problem intininya problem into anxiety treat bebre problem no ko nanimu a ma utimenya de efe no stonk pattern syndrome de chene say won satia no ta enya problem nti bon anxiety treat na o nine so anu so enya problem e ko nanimu na afi e kan body ni nyina
na ma ho hyehye bebre nti obi wo ho ne ho hyehye no pa because of diabetes adwen no coordinate sa information na nurse ne dey man say your hyew nti na body no ebre etimi ma stroke eba etimi ma nifra ba etimi ma empo infertility e build up awo ho ye de miscarriage bebre etimi ba be ma ho de wo mpem yera because of diabetes mesrel bo modiana ma weni enko wo sugar level no ho because cases ahodo bebra e build a lot of chronic cases in diabetes na tweba. Recent statistics my who say 2 to about 6% of the cases arise in Africa. Because of yeduani ayedi, gone are the days no. Now you say person treat diabetes come to Africa because of your lifestyle. But as you see our preservatives na also, processed foods na also. Wudini nyina no na say blood vessels no, na say muja no, na in the long term akwakofa how we nyina beto ni pedua so. Mesrel bomodia na ma o sugar level ho ehia o ebe hia o dia na obomodia ahwe o brebo no so wo hwe o brebo no so dia na o hia livoton ye draw an so asi for see dia abaja so amesre say from 12 years and above approved by FDA obia timi fabi so what condition bia doctor atudin a kire on mesre bomodia na ma o sanka livoton na enkenya o brebo na brebo no 500 plus function I was say plain it mean plain nyina na chronic cases ahodo ni o how abetna ni pedia no so emma form mesre say C4C Adom all over Ghana and to some extent some part of Europe mesre number medi to je ofra 24/7 ye bejo so ne wedi nkomo ye was special promo ye running for free delivery baby alko and I love man td special promo no say all place order for more than 1 bottle of Livotona obenya special discounter a very very special Mesel, Pomodia na fa number na free 24/7. Ya bejo so be a will be a 050 00 40 331. Meka we say C4C our Green Hill opposite Addison Square Garden or Cape Coast Aguna do bensi ho wo eye takrade so your branch ho Kumase ejoso kwa Mojache Junction Accra hadi Adenta SDA Junction. Me say ejuma from Monday ekwesi Saturday exactly 7 a.m. on a dot near starting ejuma to 5 p.m. Treatment plan here holistic me say baseline investigation or scan how do you problem no. I was see if our moja running test why be any nyina ma na ehun baby or how no na Kenya ni pediano na treatment plan so aye ntem. Na ya ma diet plan exercise so high bachelor no exercise organs identify number na friend na visiting all the branches 050 00 40 331 050 00 40 331 and now 050 00 40 328 050 00 40 328 C4C liver specialist hospital yeah so brebo eya wonkwa entikai national so na kai say ye giendro ni di gi treatment plans ni di tina bribi ye ka say once treated forever treated anope yada obibia ase be mu akokra no bi bisa say bia diabetes no nsunso no de na obehu say bia de esi nti e che say bia diabetes ni binti e wo say me hospital yes the edikan say Johnson be yen tentam amaw titiro anajo de no na afi so kombedo more udidi no so na ososo ete onsa so to me tititi wo ho hyehye obebre afi enda so to me yedin ma because hormones no asesa empo crash if you are sometimes so vision in your blood nti se ne ho ade esifa no obohu say aye problem e dey amaw obi kura ho ane nan no etimi etata ni nyina no science ni bi. That's say. Dr. George Siama Jr. no C4C Liver Hospital na yete on kano ne yabekasa fa complications e diabetes ho. Ina yenye bia yehwe mu yehu ba ye bi nso a ye me anamonye ntienti ya wa yare sabia ne ni hihye no so ye ne saa ebe di enkwa amen. Yami shraw pa na me kai ho say Farmer Trust Limited ye dwumakuo wo wiase amai mu a eba enu papa yentimi nyi won mo enfrem enu no bi ye Value Vite from Value Vite UK Limited ai na eno eboa ye wo Value Man ho Value Woman so ho ye wo Osteolife ye wo Platinum Plus ye hair nail and skin Beauty Plus Omega 3 fish oil Immune Life
Antroflex Plus any Menocare no when we na Farmer Trust for enu papa no ebino no ye wo Luma Trust e wo ho a eno ekun etia etidi pa malaria hawa dwen pa kokope Luma Trust no ebi ye wo nkra de suspension ni bi wo ho a penifo no tablet no na nkra no so no munso die no ye wo baby vi drops and in a syrup on so e wo ho motofo a infants ono so do ya won no aboa won ma won vitamins ne minerals a e ma won nyini no eye kama fefefe nti ya hye no so na kope Luma Trust no ebe na we obi a ahotutuo hu number bi o ya pain bi e koso a Neurodol gel eno na wo hia se wo de betwi sa bia na yo ya usisi ukotodwe wa apostle bi na uti pain a Neurodol gel eno na se wogie na ukope bi na wo de etwitwi ebeboa pa bioglobin syrup and the capsules no so wo iron or vitamin B12 folic acid so e wo mo bia e so moja so ate no ono no bia e no so eboa pa e ma wonya moja dodo so be ye de so bidie bia nso emfa no ho emagim Transol 400 and so e yen sonsonua e no so kom emu nsonsono wo nipadua no mu ye didi sa ye ndiwa me ye ho mesro kope Transol 400 no bi na enkele worms bia wo nipadua no mu nze wo ha na wa no phone ne aso obofno ne sa ne ma no juju se kwa na wo fefe bi ohun se wo tum se mo aba yem Transol 400 ono no bia eno so bebo pharmacy shop bia boremu a enu ama bobo so nyina no benya bi wo ho ene Farmer Trust Limited phone kasa 0561 088 666 0561 088 666 and 0561 088 663 now on a Farmer Trust for Eddie Nkomwe. The Mama Che, Mama Paba, and Brabby Jaman Sapajima, the world of entertainment. The Fata Ninusum, we had to be some more Ewa Hase. But in the Sandra or Hemayame to a Jimmy Adom. Entertainment, I may a Ghana for Chimois. And run your free takradi by Mumbo Maye. Na Nipedunum say eba. Bedruana, Judunum Bako cross or majuma and any off. Now so may say and wine Summer Casa Memma. Hey, and I think I asked a better man. What the abbot says that signing is serious. I was your name, was a mabri, my boy. Bomajuman enough for me. And show more additions at the Yanam Pen, ye could pay Mutakradi. First, we had a quantum, Cornell Semicostra, and May school, about the road from say a boo. Na Takrada say. When I say why my main watch you, eh, why up a high this way? Bomb matter for no. Memano, oh, cause why bomb memano, one ma menum, one must say one you came, and we are so grateful. Say mojita, mojimo matalent, dear, mudi wanechi a buy. Na ye ke o her hasan Hossein say I fe. Na her ne. Me ho aye say na o say brepa wum hwe me ho aye febra wate ye pie mu otade hwebra nkwala na nyom o metoto e na no adin o ba kokra do be boy vows day nyom hey this generation nkwala mu to bi o mum ye ba kuma ase ye bo sacrum medium otekokko so asase so nana wo de hye me be fie south interest for mon sorry o Patasi estate mon sorry o kwada so mon sorry abrepo kwada so fan bantama ye wa hojo anti True Vine Hotel any ebehia this Saturday 21st but Sunny I catch them don't be surprised if you see me in your school because I'm a school more I hope you do school there na fa hu kemi kwala ma me person hu bobra na wapia bonten ye ho na be hu say eh mena me be ye dom ye didi what you say mame hwe school no o pidi wada clearly no order yeah ba honom it's me ba school I'll be in your schools it seems your school me ba ya mo pepa mo ni je ho
school mun siesie mechi jollof bi kuma asede me fufu a wo ho abetwa bomba bayram pesi we are coming enshoma yes right Adom TV say was oyo ha show bi na ba won to forms e free kaish we are was saying opportunity nkwala ni bi kwani pi ba last year Ghana bisiaba osa bae ni menene ma metwetwe nkomo mbisa sa de ntina osa de ne ba na ba nshoma o sister Sandy abrochefo kra sende me ba ni niema eni akwanya wanyinya bo ma Adom TV me mpanifo kanansa Abdullah Awudu Kobie Shen me mpanifo metimo so ana ma sorry Koda so ana ma sorry Abdullah Awudu oh boss bi na ye guy say woni Kobie Shen o say ye kopie mu na emergency na ye boss na nka oh boma abu Kobie Shen mo na mo ye 2 times a guy oh yeah we 2 time boss mo ye guy too much so that for 4 parties so about 4 say ye tweme abasa ye tweme benku ye tweme abasa ye tweme benku hwe wani ji fufuo ho a happen yet mo fufuo se bedi ni free ye nton wo fa wa ye wa bra enkwan ben ebunabunu nkate nkwan abe katikonto abe oh rere nkwan ne ye ya aha bedi bi amanfo a eba and tested and approved by the guys manenam makokanshe meko bekashe meko Peppers Food Arena and they are all coming and your mon squad near more Makondo na bra shade Makondo na bra de mo de pa yani aso to amagana nye de bi wate fawayowa this year guy no boy nyum no so ye product oba hye kwakwa obababi squad e ba ani ji aba a seat match ye kwa sanka ma ye buy out of we nsa dem this year amunyam bi wa chi ho ko match pass mba na ade no we ye nkwai ye to aso a obi aware and I'm so disappointed bibini so anipo bibini abrochre no obi ye na ade no ka say e private a enka wo hu say obi krampo atwefo na ye invite a wedding ne say private what me atwa bi abekire o ba say ye nie o akonkonsafo ye na ye nie ye nya bi kamoko ye na private mo entwa kam si de nya bi ka ya da mo asemu mo ma akonkonsafo association dra madama ene ye nya bi na sister squad that we invite you omo nye trust wedding cancel omo nyina o private wedding no e bi na eda he ya ye beke but it's good news we no boni bianim ya sempa oba ware awo eye ni gisam enti we kwa de abufu onim congratulations na ye in order ye de ma ye nua ba EFYA Efia Jane na window na ye nya kura nya abrantie ni din sa ye che friend Thomas anya cameraman Thomas yo gina heyo Thomas we kwani mukrum wow guy no wafo Thomas for so eboma Thomas o de Thomas awe guy wow Thomas from sorry yo muntini edi konkonsan guy no ho afa sister ni mukrum fine man wow to wawa wayala tani sana moka me de minimo sa e tra wayala tani monto mo bona me hwehwe mu baba we ko hwehwe mai de obi asem obi awale o ko hwehwe mai de intino it is what it is congratulations and come with ya why ni ye come so Yantuaso why ya twaso an ya wa hana akwa bia ne si egu nanum nyina ya yelo na so nyina esa papa ina boy ai bu ko bro ya mu hu no Russia ni abrantie ne si egu nanum na atum se kofi asenso ama abrantie atimi ayade we me ya pa o ye gu so ka because ko exa egu so that trend
Why yomo azigi azaga wasemu na ebi nso ye innocent metie yes sister NDA ba ko interviewer also a real estate agent na maame why na choose real estate ko radem hwe edan no wo betimi akohwe ho interior decor na apa bisa ayi hotel fo na nke yemie dan foforo mo wasama okay ndi asam ni bia ba yenhwe yenhwe wo yesa wo yi ho afiri mu kra na mo twi yewrem efiod efiod o kabi also on a more serious note, this Russian man visiting different African countries and taking advantage of women points to a bigger issue. Our history and unequal systems have shaped how people define success and who they think has better opportunities. Being white is seen as a shortcut to travel, money, or a better life. And it has created a power imbalance that can be taken advantage of. It's easier to be blamed the woman than to actually acknowledge the system. Masa. Bibia ya abayin krabre. Where's wife abayin ho bayin? Where system? Oh. Many pounds what can be. Oh, shawale. Was it nobody should say Ghanaian women are cheap? Or it's disrespectful because most of you boys here do say, oh, or even do worse. Debbie, Rich Moyen is saying, Mammy Pierre Montani. Mammy, this guy send me home. Namin perspex me, so she meet AI personal. Min pe she mimia hakrana. Namin her semenya boys are umuza. Because a man and no Mammy, I do a baby this week. Who me cry who say Sister Sandy. Now, men can't try. I'm a black American. I can't realize America. I slide in the order for forget. Me the baby mouth trouble gra. Me the baby mouth. Now me if I say be a mema because I know ya but on the real we sympathize with the women. Oh, ba Kenya ni bi say wa hye ne ho akonfo. It won't say a can and can ya already na nipa no all fem. Obehu say why den wakoye de enye. But girls no hye ho den. Wona ade ho na akura ho. Show holding and guasi and chebetrim. Show holding. What person we jar wearing so a kind of ho. Wakura dining, Ubejana no Jano. Monko counseling, Momo soft for your mom pie. Yanemo, I stand with you, be very fine. No chnebi who go near the singing a yellow. And yet visa to Abruchi. No wetchem, Ati, with freeway say. Woman and twasso. I shall speed a kufu. Oh, Mumbo Merme kufu. First, no kind of kufu. Say, well, no kind of fuku. They say, what to me? Ghanaian is so proud to be Ghanaian. Into one say, or embrace he's proud. Into wow, what's her? Ya men sakwajopoku. Ma wenin just saw ye Ghana, near my how. It's a very peaceful country. Oh, now I am also soon downgrade the country to say any BBA. Or the four na buy a kufu and near Jia, very much kufu was so more any day. How and near Jia a dino. What they born a boss, so Miss Mediameti are. Why? Go, Mark. It might be time to. We didn't. My name? I know who you was, but I still people following you. Oh, shit. Never mind. Oh, you was in Ghana the other day, no? Yes. Bedama Kofi Akufu. Bedama Kofi Akufu. That's your name? Yes. Bedama Kofi Akufu. Bedama Kofi Akufu. You said better? Oh, because. Guy, then I need you to or coward pride. Or back Ghana, I wouldn't say a kind or body in 68 times. Mum Ghana, you was all you. I heard it. Yeah, okay, so I shall say weekend buy or die, start free, I say. Yeah, my own, then I'm more, I won't see a camera not to watch you. My baby girl is in town. Yes, I'm Brassis here. I see, yeah, but that will PDA say, Mumbo Famano, I'm Peduati, superstar. I can't pedu 10 minutes, I'm Mumbo. I'm pedu les on, no. I'm pedu, what would you be? Or yea, or who said, oh, yes, star, or Sabedo Toso. The crime be good so come, say, well, for 20 minutes in a manager a day. And bad, I wear Coco, come, mea, with your shoes, fray.
Kabaya 4 places, but there's a night out, no. Who say ye chini? Ye koko. Oh, place always say, oh, baby, aqua. Oh, shay, I boons, oh, me wash shama, me call 4:30 where better from. Oh, baby, aqua, she won't say, sa baby, or aqua, I mean, say baby, sa, what's a mumma, oh, pretty. It's a young fancy Richmond for your Sante. I am a director, me no one finish business. Me dey chebis and you fit takrade. Me no will be kapa Richmond. Me ana me dofo a o me director and on e supervisor o supervise bibia mo Richmond wo boy adwuma wa ya de pay you. Isaac Sede enso wo ho Emmanuel Akbalate enso so e wo ho Frank Amwako enso so e wo ho Eugenia Baden and Elizabeth Omare e wo ho Masa Israel set designer Thomas and a set Tinge a cinematographers abusua at this point me boss crack chemetnasia enyi and nana hallelujah amen. When you start sending where the entire fix Carlos said yes yeah Debia de ni so ejina na so kan se ne simi etie ya yemfa bi enka oni enyi bi so emfa emfremo are ba ko da bia di mu kasa mu tintima sese bi kasa ntwi kasa ensem fata de dia tene dia bufu be hye nipa akomamuo kasa emwa mo man entumpon yemfa nya adwuma ewa ha se na asem ne so tie nso de yemfa se bia hu ma memene kase ye be kyense pepepe be de dia kwasisia asem di kabre e na adrose so another pay and I said it's 16 Richmond is 16 February 2026. Okay. My online story we and then my nyan said the Minister for Health Honorable Kwabena Minta Kando eti bejoku na mpedfo etime hwemo dia fa papa bia okọ ayansabia kopa ayahwe na ye ka chen se empani wonti otida nanom e wonsiedo so nti ene Health Minister to chair probe into no bed syndrome death promises system overhaul. It's papa yi na ye ni chiri ayansabia wo do se ye pe empowerment na Dr. Fuahwe. But ye call hospitals be semiensa. Omo call Kolebu, omo call Rage. And I think 37. Emu bie no omo call omo nyampa e de ma papa yi. Eti we free. Nyame fa kra ensie. Yeah, ahomete. Ya. Se yete omanya enima sei ebema obi efrim omana etimi yete omanya ade sei se me yare me ko hospital enya aba na ebefa me hospital no hoka me kuta me nsem sika ya me ko hospital akohwe me ho yade ya ma me referral se me nko me chiri asopiti be se me ensa enai enum Niameti nyina say there is no bed. There is no bed in tea. Yede mi ko da last we fi say ke benya bed ya ma me no e kwa so ma free mu. Eya. These are some of the things that as on mine or see me ni ebre hu na ye tu ho anamo. I wish who a wo hwe me wo a wo tie me. Yede nyame ase bi nto ba se bi ento wa. Put yourself in the shoes of our manfui. And now even papilia were free wing. I remember some 2017, 2018. We recorded a similar thing. That's when they start your statistics say no bear syndrome. The question is from that time to this time. What have been government investment in our health sector? It didn't know. Baby, be your bed at the amano and the action. Assuming say, una jayarim paso, the taxi at you, what say so? O to hospital see a Joe to them, near to be sure, a bone by no, yes, and penny walk. Cassa yet to be catch on yourself, confuse cowu, and penny walk. Eya. When the same thing 2017, 2018, yet Tibejokusa, and now you are recording same.
And then the minister so no abetra so abobo na kwakosi say. Obi de shieko. Obi de shieko. Obi bawo. Woko. This what we UCC there no kojo that say. I think 6 years ago. So you didn't yan so the hospitals Cape Coast. Okwese mpeni ho. Ebe se Ghana ban penny for. E to be mo mate ma mo fo no enfili se asa mo nko mo duro so won mo a e na ho se ye hwe mo. Is it because somebody has said this handsome se bitu mo a mo akonya se metimi akwa amonone akopa apomdi nti no se mo mfa ye ho ana. Edie na esienti efimre santi edie. And I say ambulance ba be fa obi so no call for emergency. Woni baby crowd ne ko. Because there's no data here just say no quoted 7 empower, uko kolebu empower, uko region empower, uko conference empower, uko kwasimiti empower, uko Cape Coast empower, uko tablet hospital empower. There is no data. And the ambulance ne first se will be na what never choose. Should this take us years to build such a data? Also take you many years as it means as data nana. Yes, you better yes, a doctor for a nurse for but no cry yourself. Doctor in here dream of hospital and pay 1 year by 20. Sebi ayare fu ewu a wo hwem sesie no eye be 40 obeda sa de biaka ho obeda sa de bi e de aka ho e be sey mpanifo ena no onabo hare na adrusu bu konya aka nkwanhye yeri gwemhye ko fomo pu adoma bankran e ka hwe be munya nkwanhye no e ka tablet hospital na be mu ba de ntia aka ne ye de be hwe mo no enwe pe ye ho no dise ko fomo free be bia aka nkwanhye ne siye e ro bankran ya ba be hwe mo. How many Ghanaians benya saa akwanya we say ya de ka nkwanhye to mo kwantimfia ye de helicopter kokotwe mo aba hospital se ba be hwe mo Ghana for do say etede kakra ne so we potem so mo ye ma ya na ye den. So don't come down in Takano. It is not only just about sharing the meeting. Let's prioritize government investment in our health sector. And maybe make us ask way. Maybe if the day Ghana for you beti assessem, obi bia be some Ghana say former say president, onya kwanyanko amano ne kwotwe oyade, na bo hwe oyade o Ghana, maybe perfo adwe be health sector ne so. And who can you catch out the party in Sika and not to quite no? What do Sika come as one man? The moment I bet you to say, Oba some Ghana for no, as a would do Pejano cry and buff for your moment. And it's not Yari and found carbon and Nicochon. Ghana force in a Yaria, a bit to do my carbon and Yakunya Yarshe. Maybe someone just say feeling the pains, yeah, Ghana for air go through. Maybe some minister be the age. Dami pengu ye de ne chine ne se ye nyampa emfama no e bia ke ye firi no ba e ka ya adwen besesa e o ya na moto bia ye to na fi se kan papa se Temaletichi hospital wo akande ye betimi ya hwe se bia yarefo o sampote o se 37 kolebu na de ade no e wo ne kakra ne mpo a ke be so minister si de firi ba bia o muti akwanka chie e no bankran. Amanfo na ye tumi ahye mo nsem momfa pepa ensobom eya so se be hwe me this year all because you see empa in the hospital hey nurse is shorty doctors is shorty no shorty empa so ameda so esubinya yamena hu yambo ene na party etita for da bia me catch them no wo ya na de nya ya manya sem me party me brema anka wasem wo so ti wo ya na ko hospital onyi hwefo
O party ni ya ujina ni yakasa obuafu hu a wodi atam den because your party no power and asem ya ba eti ye kan wo mpere wo so tuwe wo yare eska kra de hospital kra edi usika kra betua wo betua wo health insurance kra wu renew akra ye den dia ma pampanfo ni ya de na se kan na because monya 20 Ghana 30 Ghana akoto de 30 na mo dini pattern so mi so fa ni ma nyina nya amanyosem na beka won enkan wa won tiase da edidi akwasinsia asem ni kenya da bia msenya ko poto ko so ma yakandifo adwi o man ho nya peseme nkumenyafo enye won na badwi wofu no obusuankon no di kana fo nyina da dwen ba ye won da dwen ene pesemu to aso background Yabom nyakwa babiem emfa emra badwam tumedi so on Adom TV live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 Multi TV Big Boss is here live and so Adom. Yes to me on all our social media platforms. Ukwa search for Adom TV on Facebook Adom TV Extra. Meaning the akwasi inside the pedal sound project breso na okay on. So the point komo e ba be di tiawa. Said asu okoko en komo ni mu. Beka na uchi ye twemwe and the Minister of Finance Dr. Kasiato Forcing after a cabinet emergency meeting alwa tudwa ese abampa de fo twana mobi anamo abampa de fo nyina atu ese doko sikadwama nso a wona tokoko ne buo no abafom enti se ye kasa nam so bi amagana aba nso hwemu a so kaso ma ne buo no gina se netie na pepepe sana ebe nam so bi amagana ban aboka yeso e man fas papa bia ma omai enti emode ba kwa ban ayese se no ko adwama nso kokoko buo no ate abafom se hwinum eti abansu ama koko bo ye mamusu no aba fom dada na abansu wo hwene me se afi obeto koko emoto bese 650,000 metric tons na aban pegi so betwia 3,600 Ghana cedis kakra edaso enere ma koko akuafo abanku tebo chem wato over 500,000 metric tons of cocoa beans. Yes, Obunkotana aka kakra bese about 70,000 metric tons. About 500,000 metric tons na ban so what on there or ton at 3,600 Ghana cedis and the coins. Now about 70,000 metric tons na catch na ban HM esan say dwama so cocoa bu aba from ntino. And the artist so at the free 3,600 Ghana cedis per bag to 2,500 Ghana cedis per bag. And the same bebre na ba. Again for koko akuafo akansem bebre wona ni agi ho wona wani anyi ho wona fi se adepa wona fi se nya adepa baba ye we nyire we no se da bi every 2026-2027 koko crop season no enya de aban ni koko e beti we mamu nyina beko amonane akwakoton ye beche mienu 50% ye de bema wona e so ne koko so edanda ne ani masika no ye duro organ be mo mo nearly 50% kwa dwama so akwakoton the potokasika value added addition 7 e ba be for 2026-2027 crop season we ebeye adepa edema koko akuafo ana 7 no ka say wona aban mo mutumi se wonto koko famfiri koko akuafo nsemfa kuma koko board penny pod no ma no ye ne bedim komo sanso na koko akuafo kabon koko cooperative ko ne so penny pod no ma no so e wo hanom yebetwe saa enkubo ene anapa ntine nkomo no emodu ye pa weni mpanifo a eka bia ewom esa se LBC no mto koko no ompani pa ne ba bekasa no koko akuafo so cooperative unions wo muso no on president so da ma no so no e na ofie ne ba betwe enkubo na anapa wa ka dwumade hu a menu dwumade abeka ho fa comment bra ne kenkai enfama WhatsApp number ne 0531 029795 0531 029795 eya fa udin ba bia de fiba e kama patch ya ma ne nye kama ne etimi akenkan no sura we e de ma fa quickly hwe and small dot bokata no bi e de aba abonte ene anope the headlines daily graphic da bokata enie was the industry rallies behind 50% cocoa processing directive pushes import restrictions to protect local industry. Stop sharing explicit viral videos, gender minister. 4 Ghanaians named among 40 under 40 African entrepreneurs. The big story.
comes to the picture of His Excellency John Dramani Mahama. Also, no more foreign funds for cocoa. No mineral will be exported without processing. President John Dramani Mahama. Daily Graphic, the Bokata, Enono. The Ghanaian Times, the Bokata, Ansu, Enye. At 39th General Assembly of AU, President for Reparatory Justice, President Mahama. 3 dead, dozens injured in Eastern region following twin road crashes. Executive Chairman of Central Group urges Chinese investors to uphold ethics, strengthen Ghana-China trade ties. Ghana Health Service Director General tasked scientists to uncover causes of meningitis outbreaks. The Ghanaian Times, the Bokata, I don't know. The Chronicle. Land guards on rampage in Ada attack construction workers, rob them of their phones. Farmers unhappy over cocoa price reduction. MIF target investors from Stop region. Police bust alleged cybercrime syndicate at the Traco estate. The Chronicle, the Bokata, and Sononom. The New Crusading Guide, the Bokata and Sunye. Farmers go wild. Tuba irrigation land sold to land gas estate developer. Bogosu Christian mine in crisis. Host communities demand new investor. Baumia urges MPP, urges political restraint. Once against retribution a new patriotic party address. Historical and customer manifesto of the Ni Ajinwe family of Katamanso. Okay. Obuo congratulates Baumia for victory. The New Crusading Guide. The Source, the Wakata and Sunyem. Reverse painful cocoa price cut. Farmers tell government. Rising food prices, 71% of Ghanaians worried. Aye. Interpol dribbles OSP. Drops Ofori Ata red alert notice alert. The Source, the Wakata, Esunono. The custodian. Cocoa farmers in tears over NDC's massive betrayal. NPP holds Thanksgiving service after presidential primary. Police foil organized cybercrime at the Traco estate. 2 now, 10 victims rescued. The custodian, I don't know. The news center, the Wakata Sunye. Cocoa farmers fume, weep. Anger boys as they demand price cut reversal or Akufo-Addo price restoration. Ghana to end raw mineral export by 2030, President Mahama. Is Ankuma's strategic solutions to cocoa crisis. The news center, the Wakata also, Enonom. The Ghanaian publisher, NMDWA. Baumia urges forgiveness ahead of 2028. Cocoa farmers blast Mahama over price cut. Please arrest cybercrime suspect at Dev Traco. The Ghanaian publisher, the Bokata, and so Enonom. It's when someone will be at the Bokata and the PA about team and anopay. Semino Eka say penny power no and National President Ghana Cooperative Cocoa Farmers Association. Ora Isifu Isaka Abekansa Ofia. Ora Samuel Adimado and so a president Edema Licensed Cocoa Buyers Association of Ghana. Wana buy more to me say obetimi ato cocoa beans every cocoa akuafo no. Also adwane wo zoom ene anopai. Isaka bokode. Oba de Adom. Me yesu wani age. Oh, mani njesa. Wani njesa. David. Oh, areho wo mimu. Adai. Oh, se enra na mikuta one bag amenya 3625. Nene mikuta the same bag menya 2587. Ase me bobra komachi. Mani nje mira hopa. Ora Adimado Samuel aye president ma LBC's ekuo panima chi anopai. Me mo achi o open na boko de. Ciao. Yami Adom. Se o temi kasera idea. Yes, yes. Ne do te bi ampanse. Yede yami ase. Na me chia ti fo nyina nso.
Megiri se also wani age ana enye se mani age na mmom no se ne da meka no utie yenua Isaka ne akuafo a omo kasa mesi mfie aduonu ni 20 years ni kwekwe akuafo ye de omo afa kwan bi so a ewo se ye nyina oma ni nyina ye trase na ye hwe tibia se ye wo mu no na ye hwe se betimi agina piti na afi ya hwe se asem we aba no ye betimi ahihye ye kokko dwumadie ni ye na ebisa emma bio se ne wo hwe se ne finance minister ne profo ka se never again enti pempen so ye duye wo se nya abotre na oma ni nyina obia odokoko obia odidi okoko obia na busuani hwe kokko adwumadie no ye hwe se ebetimi ahihye eniema ebetimi ama kokko akuafo nsa aka omo jinabia okay na afensu ya hwe so ma no so atimi anya mfaso kokko na adwuma bia wo kokko mu no so atimi ahwe ni ahihye ni ahwe se kokko ni ebenya so mfaso pi okay Isaka mamisha se through 2024-2025 crop season 2025-2026 season why ne fa bukuya no hoka kokko na modoye no why ne fa hoka do se kuani edo mo do kokko no makoko mo gu ase fertilizer ande kuani na yenya na ye ade se fa no sa adwuma ne de kope pani no mbedo ma okay kuani ne na eye okay je say ye wo enema ni bia cocoa board supporto okay a ye friend Kodapec okay nti ebu ha ndro kakra ye de ama cooperatives bu ha petro kakra but ye kana in totality a akuafo na ye fa kane mododo na 2025-2026 munya fertilizer ibi munya petro ibi munya kande cocoa board so de mamo ebo am dwumadie ewie peyo afibia omoye but kwan omofa so ye no na eya na emwaye obinya bi broso obinya bi kura eya na de amanyon so abehihiem u party we ba power ne nkrofo na ye hwehwe omo party we ni power ye mfiu nti esa dwumadie ne de afibia koso and the mentra ntwa ntro se afibia ye mfa dromba ba se ebeba se ubenya adro no na untobi nka ho de entesa adela wo so bom modern na okay te no enye 100% dudu obian ya na onsaka sa pepepe okay unya fa unya kakra na so akope bi e da ba beso bi kura obinya bi kura obi so nya bi kura throughout yes eti wohwe kokko ya odo a ya osisi aboka ba esese depende o wafo ne kese fa wo de example until fa example bi to say 8 acres okay 8 acres no sisi ano kokko adwuma na yeden we climate change weather conditions yale a abane ade a na se memfa ne se wafuo no age ne ye be 10 years na che say productive farm okay into productive farm 8 acres enenam roughly 3 hectares okay. 3 hectares o ka se wo ya ye ni year e se otimi nya be ye 45 bags yes 3 hectares 3 hectares sa wo ye ni ye na wo ahode ne wo ho na emre se ugu so emre se wo do emre se wo pruni utumi ni nyina ese utumi nya above even 45 bags okay. na enumu no emu be 30% de eco cost ade say eco cost like cost okay would be 30% of 45 bags yes and a call into production exactly obefa ba day for obefa omo mbegu so wo te wo do wo ye prune ni nyina okay kasa cost ni na bomu roughly 30% of o revenue ubenya no ese kwhye ho ba de bu kwosoro akwosoro pa kaka se etu kokko mu no ene enampa opebi kura wunya that's the most difficult thing yeah tu kokko from 3,100 to 3,625 ai okuta usika pa so opebi a wunya mabru no do na akwhye galamsey site a omo ye galamsey no enti amma obu akura wo ti kokko a edele efa be na wotwe miensa untimi enu achikura sabre esese wo sate because mabunu no de na omo kondo se kokko no kura omeye nte ya adwumade a edremaye bwa na yenye calculation so if say first na 3,600
times 45 bags. Emma 162,000. Yeah. So 30% of 162,000. So it means 8-acre land. Yeah. 3 hectares. Yeah. 45 bags of cocoa. We spending about 48,600 Ghana cedis in the world. Yes. And no crown factors be sa the distance of the farm by be a fu ni wo. Okay, be swadi free farm gate or the baby a oba be hatano. Afu bu ha emu wa. Ebu okra so aye popo until depending on how afu ni city no and ma o cost a win can no oyebu okra da kwan ho. Te say dodo na ya CEOs ne ba omo kohwe omo ekohwe no. Dodo na kwan ho ene o ye ya branch ya bu ho so adela ukọ parke wabobo ya si ba bi na unante so many hours and san wadu samfo ne de wo ya ne cost ne very high and say de wo kwan ho a obetuma parke car obetuma parke abobo ya no awuram na ho na wo ye wadwuma nti cost no vary already mado you are paying me too. Yeah, enti ene baby ya ba bedri license cocoa buyers mujina pen e wo ho ene say me da wase say me cast emrebia say mfie ensoni license cocoa buyers na agina fapem akopɛ bosia bebi a bosia wo bia na omode ato cocoa no akoma cocoa board ansana cocoa board etimi apiska etua license cocoa buyers ka ebi kura sika ni timi kokamua emma enti ama license cocoa buyers ya de banks ne ka na sene na meka se afi cocoa no ya tua emu sika dodo na makuafo na kakra bi ekoka mu no na makuafo bob na license cocoa buyers ya ba abonten be chirechire mu na sene oka no license cocoa buyers aban the regulating na afi so adwuma ye bia na ehye cocoa board ensa na tibia ye womi ne enti a yenwura ato forcing announcement ne ya so mutwe ni se wo hwe kwan a oka na asem na o se omupepe sika kora bia bi nso na ye dia ye cocoa adwuma no ena o se ka se wo se cocoa board eje cocoa dwumadie no pe monko fifa bibi emeka ho se bi o cocoa board enye Ministry of Roads and Highways enti yen LBC ne de yenim se wo hwe how banka ya de omuka ye mu bi ntimi ntua no se ne owura to force nka se ye bepe sika korabia ne de ato cocoa adwuma no se kwani no do no cocoa na ne nsa beka ne sika na LBC so na ne nsa ka enti sa sika korabia ya opanyina bo ayi finance minister bo so bo se obeye no yen LBC ne ye be kwa ko fese sika na ye be je sika ni bi dodo na ne de akwakuafo na ya tokoko na efiekuafo na mamensan kansi to bio se o ka se eni se kwani bia enya koko sika wo hwe koko eton na manone a eni se ba oha nchemu aduoson a ye minimum sa na o ka o se eni se kofem enti wo hwe a sene nhihia owura to force ndi atudwa no se Ghana fo nyina obi owodo odidi koko nsom ye dia na je se wo hwe a koko hawa ye wom no emududo na ye betimi ede ayeden atu humpon ama koko dwumadie no ay krabahwe mesa so aka bio se wo hwe mfie duro no 20 years koko akuafo ye ne omo amfa kwan paso enti amfa nsa wo ya branche wa wie university wo 20 years ago so koye adwuma foforo koye akrachi adwuma na onua ono nso ye se me koye koko adwumadi a ye di ninya se ne owura isaka ekan se onya apafo onya mu enu no de se bio memebo na wa ha na ne meka si su dua ne se reform ya finance minister apo sudri ai wanya kaso watu na numutuo no o se Ghana fo nyina so mutwe nemom ye hwe se ye bronya bosumi etosu mienu February October ayeba ye kase nyina na no ko
was October pay 1st October you be bue cocoa season no near new cocoa funding structure new cocoa reform na bibia wo ho a enkoba se anye ye na we na koba intini yesantu ahyeda enu ntina ye LBC for ye de a chew pa koma akuafo se yesre omo a omo nsunsom na how bia wo ho no omo kan kire omo muye ni na akrachefo a omampanyini betu omo na obepa omo se sa reform ya finance minister kan omo be hihye ne kwanso ne kwanso no omo ahwe se bibia akoede emfo omo ani so na obi abeka se o we de yanhu ana efa ya ni so enti no ene ye ka che Ghana kokko akuafo nyina asampa 20 years ni ye di enya afe na yenya finance minister wanya akukuduro say never again yes Ghana akuafo say yemfa ya hoodin enter finance minister chi no ne na pa mu fo nso nya akukuduro no muntu anamo ma ye kokko dwumadie no emekra behwe eti say ye ka say cocoa board at the license by cocoa buys for Ghana omo de enka pi say ne meka ye no interest ayi 2023-24 ye tro elected the cocoa board say e kana mini ye gie hwanji nti anye bia cocoa board e ma compensation sakrata na egusu da ho american e kai ya bubo e ka de bebre se me make say emfie mienu atwam a se bio enye opanyi Randy penso yen member ba pe cocoa board de ka $185 million. And you see this LBC ni baako. Yes, enti no asema me kan say oha wo ho enti wo sie nyina nya akukuduro ni edi to oha no efim ena wo hwa yewra finance minister so ahyen bo say sika aka mu bia omo be ye hihye atuayen na yakoso ane kokko akuafo na didwuma na mamenka say kokko akuafo no kokko ayaji ne yaji di akoma cocoa board no sa eka ayi ne boebo na atwam na yetua na se me ne wo ka say ye cocoa akuani ho akoto no cocoa dia na ye bo foforo no ene ye koje na wo hwe mu a cocoa no nso se ne cocoa board ka no dodo na yatwe eti ubetimi abo red mado mo na mo to cocoa ni free cocoa akuafo no se mububu esese a Cocoa motor say enaka muntimi nto emfa ma cocoa board senior make us sika adwuma no enye ni nyina na ye ka wo mframaso enye ni nyina na ye ka cocoa board or regulating abeka cocoa wa twen cocoa ewo ho enti mesre atiefo say no de yade a senior make no February ye be call light crop cocoa ubisa isaka obechiro say main crop no ye hyase October no ya twi cocoa na nti bebi a ya breed ye cocoa dodo na aka no ebi oho de ebinum kra afi na omo beti omo cocoa no de oho na mom ne make sisu ne say wo hwe LBCs ye nyina adwuma ye di ya boa Ghana cocoa dwuma die na yenso ye ho akodim yenso ye ho akodim na enam say wo beti ana make akuafo asem ne say akuafo no ni ho a obi odidi cocoa ho uni ho efise akuani no enokodo ka se ne masore masase me no mi cocoa e de na obe nti na je akuafo no ye die enye ye fapem na ye hwe se akuafo no ye die no esi so esi pi esi ta yenso ye dwuma ye no nkita ho ade edi cocoa board ene aban edi nyina no yenso ye betimi anya yenso chefa ewo cocoa dwumadie no na when before memma eye Isaka Abam no ahodo de yama no so mutimi gibosia eto a na this time wan kopa busia bi amfa ma metom because at least e dey aksenka cocoa board musika yama mwana yo me da say ye ka say ya gibosia no kura nimni ye de bank fo no ka dodo na chan akuafo no ka ye de bank fo no ye di omo ka papa ye da bank fo ase se omo nko ye members won ko ka say
ne odisi a one kra magia fi unsem efisa wo kana che se brofun ye beka ye default with the banks more than the equiafo se ne meka no se ne equiafo no eba e beka ye se ni se bi ebi no mo bob na no na wo se ye ba be kire ne ekoso se ne ube ese ka beka equiafo no so dodo na ye tue omuka enti yanka ye de ye LBCs no se wohwe mu a nkrata mu a banks no ye di omuka papa da mejira wa fidie so ada bank fo ni nyina ase so manya abotre asema e ka kire no manya abotre no mni nyina di dwumadie no se de koko dwumadie no ebesipi na asita Ofi said dear na dia bedru ba bia ye dru ene ya to koko yentimi entwia yes for the first time if I'm right up yenti koko ebo so dear dia ba bedru a koko dwumadie no ma me mra kakra na tie fo so entie me bate koko eye agricultural commodity abrofum no o describe na say inelastic commodity na ye kasa de bi inelastic commodity na o ton a e wo say emibia awunya abotre na okoso enya nimdie ehu kwan a odi dwumadie no be fa so okay enti wo hwa emibia kasa na koko board akoye we Minka says senka cocoa board edi nani hwe so potin se oye cocoa dwumadie na nka tibie ba mu a cocoa ye inelastic commodity no nka cocoa board wo sika bi o ho a why then wa solve okay because cocoa board ebe create sinking fund and stabilization fund a wa solve minu anu mo ye economics no so mu ko into detail bank for say interest rate ekoje na ma me mre kakra na me nka asem okay sene yen koko nsihu a ye gina aban fixe untimi koko twani onko ka say na open nsihu say ka ye de betwi koko no so ye anya etwi aban fixe na mom ye ko bank say ye ko bobosia ye ne ne se bi osi dan ana ne oye importer the same interest rate the same interest rate ye ni concession dia sadi way reform ya ye be ye wo say ye hwe ni ye si ejina say sa ne ma we nyina wo say ye hwe enti wo hwe reform na ya LBC for ya gi atum na ensem ewuwo mu no se uwura man ensem ne ye pi enti na ye February de nka menya nka next week Abayati committee ya transe wako parliament watebu ya shishese reform no nye womu bia ya shishese niye na October 1st October 2026-27 cocoa season ya dia ya juma mimi fie ni se wanhwe ya beka sakasasa na October aba abetwam na ya ntimi anhyehyɛ yan huye enu nti na magina wa fidie so e di appeal bio akoma yewura finance minister ato force obono hu modin ye na mom yewura ye pese mrante wo se ubeboabo omano ne mmabawa ubeboabo omano no ma ye reform ye tintim nkrata na ye sere wo se animanim ya boa omano na ye nko transe ye ntu ye hu punu mu ne ye nhya ase nya adwuma okay Patrick Jaswan kakam eti Isaka santi soya abai o how be bebre kokwa akuafo how ne de bebre e be de ene se why your budget ufi say wo cotton one bag sika say na obenya 3625 afi de asesama 1033 cedis free so a edi so bebre ebebre if you cry aduane de wa na ka wudidi no untimi ndi sa aduane ne bio so ati se ka akoto akoko bi kura beku no ewo fufu a because we income no so ati no untimi nye so can you also look at this way say abai say so kaso wo gina 3625 cedis per bag na ni twi abayeden na mom 2587 you betimi atwa de amount e kanu nye enchen eno ne ya aban de but ya akuafo so ba bia yete no ye woniema ye hu bebre obusa opani no question bi say de na dia bedu ba bia adu kame ka opese utie free yen akuafo so ye perspective de na dia bedu ha de dia bedu ha ne say yama amanyosem adominate cocoa industry politics na ofa Ghana
for the past 33 years ekwan e fa so di ye cocoa dwa no na ene say me ametie me na me ye Ghana aban ana cocoa board and wo ye trader and na papa ye wogina ho ye bank until for 33 years me be kwaje sika free papa we ho a esese menya collateral free ho I kire say wa je atum say me cocoa bi ameti bia obeto until ye sign contract na me de sa contract na koma bank ni na magiska na me de abey cocoa no ho adwuma ya ye ne sa 33 years 2023 have be a problem na start here 2023 ana me ba wo nchen say me cocoa board wo na auto me cocoa no ana me so me hwe 2024 cocoa ameti nyina 800,000 tons enti one me sign krata na me fa sa krata no koji sika wo papa yi ho a ye bank ana one me sign krata me koji sika se me beto 800,000 tons a me beto 470,000 tons 330,000 tons there manya amount what you say na problem na start you enti manya 330,000 tons amount ni following year year 24 no ana me san ba won champion ana say krachi na ubu me say Obama me ma contract of 800,000 want to me and deliver ka 40% na mensa endi wanim na kwaje besia de menye na traders no and off takers no so omonye de omonye ntina sese me fani means a metumi raise sika e de atokoko no for the 24 season na no ne say me try say na me new option bia na me san ba ho biom e be ka cha say me ne wa ya adwuma ye den a che nti wo de wan kasama me sika na afei me fa nkotokoko ne nya den emra na se me de koko ne brewa na sika na ode ma me no wate aye den afrim hwe kwasi broni a won na ko arrangement wi won no hu sa wo de woka obi de woka ye wo kwan mienu e fa soje ida se obe nipa ni gidigidi ana obe defe no jabrofo no hu sa okay sa de a o me defe ya je atum no ma pre-finance ye sa sika ne se na be ya e ka na ye de ne betu de wo mu koko aye den abromo ene ye 60-40 arrangement enti se me raise koko no na me de brewa obema me 60%. Me de shepu koko no na onsaka no ama me 40%. Nemmom se me de koko na eba e ka na me de no me fa bi nsoso. Eno no de wuntua ho sika. What you say? Ano adefe me ama se me de 10,000 tons oba no ma de 2,000 tons of 300,000 e ka ye kakra aka ho eno ma ye ne saa na matua e ka na wi. Metua ka na wi ya wo say sisi a koko no kura wanya no e draw so bebre bro so ama chocolatiers na omo so to koko ni free ho yam e de ye chocolate biscuit ni ade no omo so say omo consumers say chocolate ni bo aye denti omo nte so the moment a obekasa na wo pebone aye den edi ntu sa se kan sa no your friend speculation ya wo koko sector nim enti raise concern say inde koko na ya don abro so supply ICD demand nti aba ne sa na fe trader bia sha se ye den twe no ho nti obo se na koko bo na ye den ba from enti sa speculation start ye no na ma fe koko bo aba from speculation from wine from trader no was koko no wanya abro so nti on pe koko ni mo to koko ni free koko board no yes na mo sha se ka se koko no is abro so ye hia koko kura biom enti se ba ne sa na che se wono no ahode ne bebre na ye den abedi wo hwe 23 season na ahode no wo ye ho because yantumi produce bebre ya se ya lia bi de amino ne ade abanti ye produce just 470,000 tons Côte d'Ivoire kwa etumi produce 2.5 million tons be cho sa graph ni enyina ye ko ya ni achto se ne Ghana ni Côte d'Ivoire the other country be separate ma sa sa projections is here na you said amama would especially Ghana and Côte d'Ivoire. Exactly. Says me FF when Ghana was doing around 969,000 metric tons, Côte d'Ivoire was doing about 2 million metric tons. Dear na buy fatu screens mamana when I phone you it be follow. Eti baby ya baby dream we say ende. This is baby ya doing no. Cocoa ye international commodity. Enya Ghana nkwa na yedo. Na cocoa yenya yedo no. Enam say yendi dodo na anti no. Ya hoden ewo koko ene tombo no ya hoden wo fom sisi ayensa akwohye traders na yeden anum okay facha me enti wo show TV ne so a 2016
abra na Ghana Ghana de ene red line no Cote d'Ivoire de ene green ena Ecuador de kalawe mu first move on ana yeah 2016 Ghana eti cocoa moto 969,000 metric tons Cote d'Ivoire eti 2 million 2020 year Ghana peja equal 1 million Cote d'Ivoire equal 2.3 million 2025-2026 Ghana at 650,000 Cote d'Ivoire at 1.8 million mo amudo kokodo die na ma ye ni Cote d'Ivoire sonsone no asa so sa Cote d'Ivoire no omoye large plantation omono cooperatives no bu ha 100 hectares 200 hectares 1000 hectares Ghana a smallholder baako for 8 acres obi kura wo half acre wa yakuani baako Cote d'Ivoire ntesa nto omo de omo don and omo so na ye problem globally about cocoa because omo nko more than 50% of the global cocoa Cote d'Ivoire I say 1.8 million metric tons against 650,000 metric tons yes omo cha ye bebre ye na that second and so ohwa ye no omo gab na ye vast enti aba ne sa sekayade Cote d'Ivoire so do e bia below 1 million metric tons aka cocoa bo be koso because kebema demand na ye de aba so enti de bia se cocoa no do le bebre pe na atwe ebo na ye den aba form so die de ma ye de no se na Dr. Rania Baker say ye cocoa ni bo no edin yeah as compared to other countries you know more edo cocoa equal the ma mo so ko mo da se flat so and yes say de na edin because of inshisaya na ewo ho no de ma ye de edin say 2025 yebe to cocoa mu no Ghana ye offer obi to be $7,200 okay per ton okay offer other countries now a bit to say Cameroon Togo Nigeria one more liberalized system okay enti cocoa bo no de tie wodwaman so na no anakuafo ni nya sa no moton okay enti se bo na tie aba 4,000 it means say Cameroon for eton cocoa no 4,000 also the other swing na 7,200 uko Africa so mo ya semi liberalized and semi centralized NHS aban ni twabo no de nanso akuafo no tumi ton cocoa ne direct the traders no okay enti me no kasa sisi uko Cote d'Ivoire obi atumi gibo bi ope because of demand system okay Ghana nkwa na the whole world ye centralized system okay enti emra cocoa buo course no ye disadvantage because na baby abo ne da no ehwa ne da emaye enti to me hu ni say problem na aba na ne reforms na aba ebi ti say reforms ya papa e kan ho asim ye kuafo ye hu reforms bia ye yi say last week ye ko sia afi na eba yeah me ye say last week ye ko sia CEO awo obi enkrata no so say so obobo bia kire kuafo ye major stakeholders of the cocoa sector okay uti the reforms bi ba ese o say free kuani no na utie na dwen kire ne nimde kakra owo ansa na wo de ayeden a prepare niama ko ba ko hihye niama wo soro na afei o sane begu kuani ne so a at the end of the day the nature say as a kuani ne de o ka bi enyeje say reforms na ban edeba no ko akuafo nye aware o metia me nya aware until last Friday ye bi so de kire mo aban engage mo as we speak offer bit say Ghana Cooperative Cocoa Farmers Association you are more than 500,000 farmers across all the 10 cocoa growing regions say ya be shia ye say the reforms bi ba e can be can see no we are not aware of that say e bi e fe na ban e be pemre no ne ya shia no wa hwe ye so ya adwen ana de ewo mu a en de megidi say bi enka achi Owurade Mado yeah okay mame ka asem bi ubehwa ya wade twam ya ene edwada yeah it is a we working days ayi finance minister ka asem we no just 2 days ni and okay yeah near from ye be kan say wa ma framework no nti owura Isaka woni wakuafo nyina se ne ye kan say nitty-gritties no details ne de afi no mo be hya ase nti na me say ne hia ne say wanya akukuduru aka say e wo say ye reform
enti nitty-gritties ni de akuafo omo to cocoa omo yam cocoa banks ene obia abenya mre na waka ne ebeboa ama cocoa dwumadie no asipi enti no owura Isaka sene adano meka wo a radio so bio ni se LBC no so ye beboa ye ne mo na ewo mo mpeso aso eye adwuma no LBC so no so ye beboa na ye ne mo adinkitan di akyerekyeremu sene ye nso ye beboa de adwenkyere kwan a mo befa so a reform no sene wo kan se ni nyina titru gina akuafo so se mudua koko no na mote ade ye nso ye nya bi ade adwuma nti se wo hwe pa Ora finance minister kan in the form you pay. Okay. Uyi weekend simwa. Intina fe na ye omu bet intina make say October there we ni mebeba. Inti wo say animanim ya ye tumrika na emrantie ne maba wa wo say ye bu omano no mo transe ne friend close door meeting no mo to omu prum no mo hwe say the biombe consultation pia also omuko na yetiminya comprehensive document na document krata isipisiga so already mado adeba ye say Dr. Randy Abame atiase se esene Ghana koko ne bo e wosoro pa na manwo kra chimenye ne era ne bo bepeja akosoro mu amuto koko dieti na Ghana koko bo e wosoro as against your major trading competitor Cote d'Ivoire. I'm say yura Isaka etimi echiremu ena openyin Randy Abi achiremu pa na memmo no tofa emri bia no se ye bebwe koko season a ye free bibi PPRC ai ni nyina ni ye ai on ye koko dwumadie ni nyina produce price review committee ni ye nyina ekohia Bank of Ghana ise koko akuafo LBC omo transporters ye koshia na ye hia ese ye hwe koko dwumadie na sika sei eni benya ne ye frɛ ne sɛ drawdown FOB price sika sei ni benya na ye nya sika sei a wo se ye den ye chiche makuafo die ni koko bodie ni we ne de be we ne de be koko so ni we ni nyina ye hyehyɛ na ye hyehyɛ wi a na afi omo pe koko atɔ no koko bo CMC aton ama won na se ne meka se koko enye mamenka so nti so bio se akrachefo no entie koko eye inelastic commodity enti ewo se wo ye ho adwuma wunya mapem hu senye eniema eko yewura Isaka aka bio se koko ye koko dwumadie a ne ye nyina no ebo no esesa eshifte esesa enti sene nka koko ne bo no na esesa no ena ye ka se okoko ne bo no esesa enti formula say ne de ye enti emfa nhye ho ye de hye ho ebi akuafo no kra no ye ma omo sa sika na ye promising ho ne mo ebetimi aba fem kakra si etimi ye ne sa nka koko no atofo no so ba beto enti owura Randy Abi oka obo ne tofa say ya price ye ho out of the market say who handle inelastic commodity a obetimi akọ saati bia no obetimi atra say de anigye ahihye ho say bo no say na wo say meton no na nso abo no say wo draw graph a on na graph no we outlier. Okay, so and say because you want premium cocoa near the edit sanana. Say yen cocoa ni de a premium nanso say a premium or say ye premium a diane still inelastic commodity. Okay. And je was say ye no sa inelastic commodity no say we ye ni den and sisa nti was so hu kwan a obefa so na dia say adwuma no na nam say for many years yen cocoa ye ya ne akọ producer price review ne akọ fixe ne akọ syndication fund ne ayewe no enu nti na me say me pese me bobo ensem atwamu ne na ka wo say ye na ye hwe na ye transi esisa ye strategy no me pese me call na mom ne da ye nim no na ye opportunity a e wo say anim ya ye som na afi ye hwe say
yen cocoa jumadi ne besipi na LBC a cocoa board edi enka ye de aban banks ka nkrata ye churoko cocoa board 2022-23 say car dahoni omumu a ni nyina omadi anim so omuntu akro metima di anim am yakọ banks no ne ani omakodi nkomo na che say yetimi enya clean playing field at 2026-27 cocoa season ebey yebetimi aton ye cocoa ama obia nyaso mfaso ne adie that's my man ko mama na amra say saka me da mo ba say na ya beto akos bedwam jubadi ni ene cocoa nkomo ene ko ni cocoa kuani na wa ha wona to cocoa so free cocoa akuafo kuma cocoa board for penny so e wo zoom ye na e twiko me di akwase isia ya ba isi yes I'm akwa ba bi ba na mo fan chem say benya challenge kakra wait me WhatsApp line no my say message bebre na be go actually but getting a message for me here to read na be challenge kakra dem fa che pa we are working on it nyame adwatch na we hope say we able to do it for obiara say also bread na wo share na brighter side of life. Let me say happy birthday and confirm brother Sammy yawo Amsterdam and your birthday. You will show happy birthday brother Sammy of Amsterdam. We finna say ample for J honum. It will be a would birthday and so be as you will show all the best. And also happy birthday and confirm Apostle Diana Amegpo, founder of Heavenly Voice of Christ at Kufuor Camp. With Bradjo Hodom. And so you will show happy birthday. So Isaka, do you think say government proposal now they urban? Ebe boye ama mo price no etimi ayeye. Say for now you not rely so much on the world price and say and the cost and the above form. But na ban say you beton cocoa 50%. Edi ama one process cocoa Ghana. It be quite rich the best 50% and na ebeko. Sa nhye cocoa board pe ni chiri mu chidemo no. Motiasie. Mo hwedwumedi na ekos na ebefa ebeboa. Reforms na eba no kakra ya hu de me hu ni se etumi ye ne ye ne yie. Ne yi amanyo to nchen. Ne ye se ye do man ne nti ye pese cocoa ejina brand de a bigidi se kebema cocoa industry na akonanim. Esan se abo bibi so se ke price regularization. And they say 70%. Cocoa bought the same with your man so crana 70% ye demakuani. Ye kosha humra na ye mra. Metie se minim se ye mra se cocoa bia metron bia emu 70% ba me hwa. And one say cooperative ye fire ye ntumi nya kura ye betuma high expert for. No my calculation na ye dey. Amaye. Nti hiampo se obi be cocoa gina baabi se wa ye A and B akuafo nim dada. Eno se ba ye akuafo ye gitum. And a local processing no so but no so one disadvantage you because at the end of the day no more process here your consumption no e form until still as so me den omo export to say who challenge in exporting raw beans e kire say ubenya challenge in exporting the semi finished product. Okay, that number 2. So with the process one you watch them you say set in Ghana cocoa consumption form. There's no two ways about that. But see process we are you be ko do na be ko amano na kwakotom. Ebe sa me sika foforo ehonum. Say this time say bia say the bottom akoko e no mo me ton ba akoko no mo me $4,000 and I say kukuru ton of processed cocoa ekwa. You benya around $6,000. It ya ba gina so akasa ma cocoa ni be say $5,000 per bag. O nyina so. Me no ka say. Okay. Tell na raw beans $8,000 no. Okay. Na processed beans cocoa powder per ton no na $25,000. And na cocoa raw beans atiaba $3,600 no. Processed beans na atiaba $8,000. And no put the swat ati raw beans no. But say ye ka say add value e wo Ghana ha me fun aso nemum esesa ban ye nhyehyeye say market ready market ye be concentrate wo areas ye benya ready market e dey amasa raw beans no nyasa e dey amasa processed product no nyasa ye be process it the process no wa nya tofo a ono say problem no be that's why e dey awo ho nti nyasa bia ye say encourage local processing
wamra ye encourage consumption no the problem will still exist nemom say aban bam so okay make up market ye kohwe trade system ben ye ni Dubai United Arab Emirates ye ne Qatar ye ni Asia fo benya ye ni America fo benya ma ye processed product no ye tumi a export wa ene de me hu ni say ebeboa ye yie pa ena sikasem no enye clear me ne wo kasai ya bie koko ya teso and so still sika nyamba ya de to koko sisi a me no kasai koko wo ho so 2587 no still sika nyamba oh so they what asam o kan dey Thursday o say o come say Thursday say no o make announcement enya so kan you okay oh say I don't know pressure no ho dada yeah ya start e kan ho asem enye ne okay and na ye the solutions eba but ye hwe anim say ye akuafo no ka koko na ewo ho akura ye ne de kanmanim ya aban be ye nsihye na sa koko ne ato ni na ye de and me say finance minister ka say with the immediate effect cocoa board emphasis na of unclear o so empesika nti ho na problem no wo sika no okope no he eda ho no okofa anafe no okope so hu nkomo no nti ye akuafo de e ka say no so cocoa board tremu a wato be ba oto ne entimi entwia 3,600 so for now that is maybe na Emma cocoa board entimi emeto 3,600 because a drop on the international market and now about 2,500 no so hu betimi ha na obenya kakra to no e so betimi yes kana abeto ana ni nyina gina traders ne so because model wo ho ye pre-financing it is what bo no so cry say unyo obi a why ready say obe pre-finance okay enya sas wo anya trader bi e na obeka so 50,000 tons me de mu 60% ka ye dey bro fa ye ho adwuma na she problem na me fa 40% na still abeye dey say cocoa board benyeska because prempre dey cocoa board ni sika bi ada ho a obetu aka say cocoa board so ni sika enya say wo say o hwa dey ekona bibia ye clear che say sika bi ani ho so atia say sika ni ho and dey fat obi o frɛ Randy sisi obeka che say sika ni ho na mom dey wo ahotoso ne say koko na cocoa board aton no obetumi aton traders no be willing to pre-finance immediately na sika beba na akuafo so ye ho atoye anibado meja kwan ama wakọ so with this new reforms any near Isaka aircame say yenya already market for the processed beans as go betumi abaye assembly ama o man yo ABC sa na mu no open patch o question obetumi atisu dua bio ama ya mbisa se Isaka boy amane amiate asese yesi be process cocoa no bi wo Ghana hanom but also ebisa se market be na ye create wo abonte wonom se ne be ya process wo anamu a ye mawie che ensa me ye ka enfantino mai mu yo me da se adano no me ka se akuafo de be hia fi omo nso omo nkosum bisa questions na omo ye ni no omo bisa okay ma memre kakra na me chire ade no okay me ka se cocoa ye inelastic commodity that is the first principle enti se wo nimdie wade American ho a na processing or finance minister e kan ye na kire se who handle inelastic commodity a was a position on different platforms send you betimi maximize or price no enye ne be hia se akuafo be bisa question na krachefo wonim de no so betimi ayeden ahisha ade ne ye nti Isaka question na wa bisa na mpa obi abetimi was obisa question na wonim de a enye akuafo na ese bi ne omo kasa minua no omo nim de no first principle no na wonim de a okay ubetimi ahihye ade ne ye na price was wunya na dwumadie no ejina ne nanso no benya enti owura Isaka mame ensa apili se mokuafo na wo se mu bisa questions no sa question pia ade bia be fa mo ni so no mamo mu remfi mu bisa sa reform ya aban akase obeye akrache fo be pa won a ombetintim ni nyina na mame nsan kaso nsi bio se koko wo hoi eye aduane na aduane bia ye wo bibia friend recipes enti no wo se wonim de se koko no bi no process a se ne ye no wo yam beans na bi pe color we niema no pi
enti no minim se nimdeɛ ne deɛ wa minim nkrofobia mo nimdeɛ ne meka si so ni se apan eni so gya ne tra no aka se we anyway bra na be reform no e was every sector pia apan timi consult on no bunye omo experts omo wo nimdeɛ na sa reform yetimi ahyehyɛ enti yenyina ye organa wo se ekoso bisa question ne sa na mom ne meka ne se yenji ntum ne dikan ne hia ne se yebeje reform yatum ne aka se yaje atum minim se dodo na aje atum se ne isa ka kasa no akuafo na aje atum ye LBC for de yaje atum na obi aje tum na afi ye kasa wo se e trase ne ye hya ase hyehyɛ efi se nye se wo ko trase na wotwe mienu no wa ya wie eye adwuma e wo ho pa e wo se adwuma e wo se wo trase utrasi nyabotre edi nimdie mapa etachire na reform mi yetimi ahyehyɛ na se ne okay da ye ka se reform mi betima ma ye nkoko agina ne na aso yetimi ora adibado mona moto koko na mesa ka bio se owura isaka ka se koko no de wo ho ne ye beba beto owura finance minister ka se wie ya LBC yakoye meeting okay na ye dwada yakoye meeting fiada ena ye dwada e brada ukwada LBC for no dodo na crash ase e ko tokoko no enti owura isaka ne meka ne se yenya abotre indafua mienu pe efiada ne dwada ene ukaka ukra emfa se defua ba ko pe ne dantem enti LBC for no ye beba ya meeting senior me no uka se kra ye meeting kwan a ye beba na koko bebia koko wo bia na yato na fe yetimi ama yakwiafo nso eho ato owura adimadu meja kwamu akọ wona moto koko no krese dollar na eba fom no e ka be na affect koko price organ na uko bibi we de aya na o mame akọ bebi a be crash ayini unse uko bibi e frame macro and e frame micro yeah cocoa is a subsector of our economy. Yeah. Enti uko yi cocoa na ukane sana na se bio macroeconomics no na first principle no school e na ese o kika nti na me pese me kan ko no no politics no. Okay. Enti cocoa is subsector of our economy. Okay. Ne wo se ye hwe wo cocoa mu no enu na wo se ye di ye mbre ya hoden. Okay. Na ye ma bibi nko enko twamfa ye ni so. If you say wo ho ebetima twafa ye ni so na me kan no. Yeah. O handle in elastic commodity a unim se dabone beba. Sure. Wo ye den dabone beba. Yeah. Na dabone ne ba se na wo ye. Enu na ye ntimi anhihye ye hu ye no. Okay. Ampa dabone no so aba. Asitre wo nti me se ye hwe se ena da ye ni February to October ye betimi aka so aka se owura ato force ye nim se wunwuma dɔso na emom ti committee no kokobo mo nso mu miamani omo fata nyina mram na anim ya ye nhyehyɛ enema no na afi ye benya details of the framework na come October no ye nya comprehensive and document CP na dia ye nkoko dwuma. Okay. Mera se Oradimado Osawadimado ye president ma LBC so moto koko edfri koko akuafo nchema koko boda wote se no etwi ekomeka se Franco Trading Enterprise be ka kire wa yese phone papa ne fie hodom open phone bit se Nokia, Samsung, iPhones, TV national pa from 32 to 100 inches say boy Franco Trading Enterprise everyday nyabe koko to ade omune ma boaba phone say hwi ade papa so kwa na oton ede ama wom our Franco air condition from 1.5 to 2.5 horsepower, chest freezers, refrigerators, home, washing machine, microwave, blender, generator, gas and electric stove, CCTV cameras and so airborne. Mr. What and find out good call Franco Trading Enterprise. I would say I could see Nyentro and I try the from official number 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939-311 0555-939-311 Franco also still phone papa if you and what gold ball jewelry e wan ya aja tubuo gold ball jewelry e brande nyabe be so beto bi de atonsa oto de ato kom oto a wedding ring oto promise ring aswade na pure gold ball jewelry
for showroom na make am for them all showroom bi on kan ebu okumasem hwebaako Diamond House Kimbu Road Osusu baako Oxford Street East Legon Tele Avenue sunya showroom baako wonam Spintex Marina Mall inside wonam a showroom baako wonam saa so na kumase Ampoma Arcade so showroom baako wona fe prepare the first international airport so Gold Ball Jewelry for showroom baako Gold Ball Jewelry also discover the collection that marries heritage with modern luxury. I'm going to show you a similar person with bro. But that's it. Yaminka. Yes, that's now. Mesre akuafo. Say abanesa. Okay. Mo bia mfa bufu. Enkotwa ne kokongu. Mo bia nkoton ne koko magalamsefo. Me share akuafo boss in the next 2 years. Koko bo besa pija. Yes, e be di de. Me di akwesi yakopon yard watching that from because we share. Because na hwe Adom TV. Background.